wajib kita imani, wajib tatui nya 25 doa Nabi. Untuk 25 nya ngak sah iman tanyo kepada Nabi dan Rasul. Allah tu maha kaya. Maha kaya. Bahkan tipe Allah cuma 20, dengan lebih. Ya betul. Betul tak cik? Allah kan maha kaya. Pakai 20 tipe betul. Padahal tipe Allah kan 20. Cukup lah tipe Allah Ta'ala. Hanya dah bila dengan jarak tanya, hanya belum akhirnya. Payah buat jarak buat akhir kan. Jarak waktu akhir waktu dulu. Hanya dah bila. Begitu banyaknya sifat Allah Ta'ala. Bahkan cik 20 nya yang wajib katuri untuk sah iman tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi Nabi terhitung 20 foot lebih. Nabi banyaknya Nabi 124,000 orang. Nanti bertanya berapa orang. Ini kan manusia. Punya je 24 ekor dia lain. Nanti lain. Apa boleh pegang? Nabi terhitung 20 foot lebih dari Nabi. Rasul ada satu riwayat mengatakan terhitung belah roh, na riwayat lain terhitung belah roh, na riwayat lain terhitung 15 roh Rasul. Yang wajib kita imani, wajib tatui nya 25 doa Nabi. Untuk 25 nya ngak sah iman tanyo kepada Nabi dan Rasul. Supaya sah iman tanyo, tahu ke iman kena nambah termasuk iman kepada Nabi dan nak sah iman kepada Nabi dan Rasul, wajiblah kita ketahui 25 Nabi dan Rasul. Kita Allah Ta'ala putbah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Putbah wajib kata untuk sah iman tanya kepada kita. Menyebutbahnya hana daduri han sah iman tanya kepada kita. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bertaturi lagi tanya putbah kitabnya. Supaya apa? Supaya sah iman kita kepada kita Allah. Malaikat kan merebel. Merebel malaikat. Tapi yang wajib tepu boleh bang. Tiklo bang. Malaikat merebel. Wajib tepu tiklo bang. Untuk pu supaya sah iman kita kepada malaikat. Menangkit tipe 20 benar. Sifat Allah Ta'ala itu sangat banyak. Kan? Mapakan cik 20. Nak sah iman tanya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berarti untuk sah iman tanya cukup kita ketahui 20 sifat. Nyal menang berarti. Itu terapih dah. Alhamdulillah betul cik. Untuk sah iman tanya berarti. Padahal le lain mah nak jadi tepung. Karena nak ikut kan sah atau tidak sahnya iman kita. Jadi Tuku Rahmat, Tuku Irfan yang wajib tipu yang tipu 20 apa itu. Nama-nama malaikat, tipu bom serta pekerjaan wajib tepunya untuk sah iman kepada malaikat. 25 roh Nabi Adam sampai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib tepunya. Wajib tuwi dia mengenal mereka tersebut. Supaya sah iman kita kepada para nabi dan rasul. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, putbah kitabnya wajib tupunya untuk supaya sah iman kita kepada kita Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kiamat dengan cik wajib patih dia. Wajib tertipu lagi bagaimana huru hara alam kubur. Yang gaib tinggal tapi masuk surga ataupun masuk neraka, bukan tipu lagi tanya supaya sah iman kita kepada hari kiamat. Menancit but tanya yang buknya, bukan tipu lagi tanya but Allah Ta'ala. Amah begahnya kau dicok nak goi cakap Allah Taala. Dah hanya cik benar. Memang hakikat buat Allah Taala. Tapi hanya begahnya dengan Alah kena dicok. dicok nak goi kalau juga mah cakap gerak dak Allah Taala.
hanya ke hana agaknya walaupun Islam ilmu tanya nyan dari Allah tapi hanya tak ke nyan tak nisbahkan tak bangsakan but yang hana agaknya ba Allah ba but Allah memanglah ilmu tanya but Allah tapi secara syariat nyan hanya tak pegah hanya mati but Allah habis nyan but tanya ni begitu nak kami orang tu yang hana agaknya datang di ulun yang agaknya datang daripada nyan pegah rego kan. Yang gak-gaknya datang daripada Allah, yang hanaga-nya datang dari ulun tuan kira. Maka lelaki maaf ba Allah SWT, lelaki ampun ba Allah Taala, lelaki maaf ba manusia. Kalau ini betul kau. Nanti berarti yang paling pegah, berarti walaupun nyan untuk pu tak tepu yang hanaga-nya datang daripada Allah supaya sah iman tanya kepada kadar dan kadarnya Allah Subhanahu wa taala. Yang berarti menyangkut dengan iman sah iman.